U prostorijama osnovne škole Kamenica u Bihaću održana je javna rasprava o dokumentu Planu upravljanja okolišem za sistem navodnjavanja u podprojektnim područjima Klokot Papari i Bakšajš. Plan je pripremljen u okviru projekta razvoja navodnjavanja u Bosni i Hercegovini kojeg implementira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a finansira Svjetska banka. Vrijednost projekta je 1.600.000 maraka, a cilj je da se stvore bolji uslovi za poljoprivrednu proizvodnju, naročito kada je u pitanju navodnjavanje, kako bi se postigli željeni rezultati od određenih poljoprivrednih kultura. Prema procedurama Svjetske banke za projekat navodnjavanja zemljišta uslov da se sudjeluje u ovom projektu je izrada plana upravljanja okoliša, koji u sebi sadržava sve mjere umrežavanja i zaštite. Idejni projekat plana urađen je i danas je prezentiran okupljenima. Planom upravljanja, recimo, predviđeno je nekakvih, ajde sve zajedno, oko 20-ak, 30-ak mjera kojima se nastoji preventivno, ali i za vrijeme izgradnje zaštititi okoliš, priroda, ali naravno i stanovništvo. To su mjere zaštite zraka, zaštite od povećanih razina buke, zaštite flore, faune, vodnih resursa, riječnog sliva, prvenstveno rijeke Klokot koja će se koristiti ovdje za navodnjavanje, ali i naravno usjeva i postojeće poljoprivrede koja već tamo postoji. U gradskoj upravi mišljenja su da je projekat kvalitetno prezentiran, te da benefiti koji se očekuju nakon realizacije nisu važni isključivo za vlasnike parcela, već i za grad općenito. Postignut je cilj na ovoj javnoj raspravi da je kvalitetno prezentiran projekat. Šta to znači za vlasnike, odnosno posjednike zemljišta koji koriste zemljište na projektnom području, kao i benefiti koje će dobiti nakon implementacije projekta, a naravno i grad Bihać će dobiti benefite kroz ovaj projekat na način da će se povećati bonitet zemljišta izgradnjom sistema za navodnjavanje i postići će se to da će biti intenzivnija poljoprivredna proizvodnja. Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva istakli su da je faza ovog projekta odvodnja s kojom se treba krenuti odmah, dok navodnjavanje ide nakon što se prikupi sva potrebna dokumentacija, te riješe imovinsko-pravni odnosi. Kratak je period do realizacije projekta, no ističu da će raditi paralelno s gradom kako bi se što prije krenulo s izvođenjem radova. Problem ovdje, kao i svugdje drugo, jeste raseljeno stanovništvo, te nemogućnost kontaktiranja tih ljudi, ali procedure Svjetske banke, jer ovo je kredit Svjetske banke, jasno nalažu svojim direktivama i procedurama na koji način se to realizira. Jedinica je tu da gradu Bihaću pomogne oko realizacije toga, a ono što mi radimo u međuvremenu u paraleli, pošto smo jako kratki s vremenom, jeste priprema tenderske dokumentacije, samo tenderisanje i možemo ugovor privesti kraju, ugovor o realizaciji projekta privesti do samog potpisivanja. Ovo je druga javna rasprava vezana za spomenuti projekat. Čelnim ljudima grada ostaje zadaća oko pribavljanja urbanističke i građevinske dozvole, kako ovog, tako i drugih projekata koji se implementiraju na području grada Bihaća.